Tınla. Nüge halıp koy. Muhabbet bu Xudaydan izge bilegi. Əbıqlıq bəxət sığanağı. Okul bilimlikdir. İhtiyar o maksatına erişimizin tələbli kız. Namı bu kişinin işleden işleri üzerine. Herkese ulunun il başını buluğu hakkında yanlara. Ama batır buluları hay avır. Ama mümkün. Bunun için buna min elektenlerden var da zehirini halıklıyor. Şu yıldan nıklı atlarlar bile. Verilmemegele paramayız. Onlarlar kireye kusuyor. Ama onlar var. Var. Şunun üstünde bir duvarda batır bir panaylar. Buna Davut peygamberliğine alaylar. Musa peygamber bilgez. Allah halka Tevrat dinin birleştirirsin. Yerden peygamberlerle verir. Kişiler ahlak ben kullanırsın. Bu kanunlardan sikleşir. Hem Xuday bergen verselerdi, peygamberdi, tınlamay başlar. Öte ziyanları üstün, öte günahları üstün Allah onlara yazalar verir. Davullar verir. Hem şu yazalardan biri Amerika kabilesinin padişahı Jalup'ta bular. Bu Kıştaşlarına karşı Jalup'ta yengen Davut peygamberdi batır bir Soldats. La seconde guerre de Pologne a commencé. La première s'est terminée à Friedland et à Tislet. À Tislet, la Russie a juré l'éternelle alliance à la France et guerre à l'Angleterre. Elle viole aujourd'hui ses serments. Elle ne veut donner aucune explication de cette étrange conduite. Que les aides françaises n'aient repassé le Rhin, laissant par là nos alliés à sa discrétion. La Russie est entraînée par la fatalité. Ses destinées doivent s'accomplir. Nous croit qu'elle doit dégénérer. Ne sommes-nous plus les soldats d'Ortélite? Elle nous place entre le déshonneur et la guerre. Le choix ne serait Император Наполеон Бонапарт 1712 ел июньдың 22 күні. Тектердер полкы мынабында тұрады. Мен әлі мынабында. Олар апасының апасына. Ау, кім мұнда? Ақылбеке халау. Не? Турай қырымбек деп жүрейін, көрмәді
Antigirma. Ich bin Major, du bist Major. Darajalar berde. Vazifalarını başkarar. Kahın türe polk komandiri erkek штаб начальника. Polkka kirgenine ayda yakın. Avudingi hammasi kişi kıvık tutadın. Men polkka tanıdın karapsın. Eğitimde min bilip duramayır efendi. Beni halk armiyonda heykelinde unutma. Как бы то ни было, это тугуста, не война. Ya ben boyutlar bitip yapkan kukurun efendi. Это славно, майор. Я у вас не по своей воле. Корпус командира генерал Семенов! Смирно! Здорово, братцы! Вольно. Ну, как настроение вы? Рады служить вашему свидетельству! Молодцы. Атай солдаты 20 выводков шапла. Хорошо. Очень хорошо, ребятушки. Благодарю. Allah kaynar. Boltlarla para giriyor. Касим Иванович, hemen var. Божество, генерал efendi. Будет исполнено ваше высокопревосходительство. Айдari Хултыров. Кто такие, Касим Иванович? Benim sotniklerim ваше высокопревосходительство. Soda Koyarslanov, Оптике Турасбаев, Тоту Бяшангов, benim ординарий Сиаткаров пилот, вестовой, Осталбекке Янтурина. Корпус командира Галина келіп тұрма, шуакура көріп қалын заттен. Касим Иванович. Ну что я? Ну вот он я. Rahmat, burguları kilgez. Fransızlar sayılır. Yılın ağrıyağını anlatırlar. Dik, histik yapmayın. İhtimaritler de tanır kanıstanarlar. Şunlar top takacağız. Şükür, господин генерал заманmaydı. Давайте шикар, най! Майор, Ольгинер, господин майор, нельзя было сидеть на травах. Немеля, этергетлеем. Говорите, слушаем вас. Ваше высокопревосходительство, заходите, lakin bir malıydı. Kırkahari parladar. Uğramaya disiplina, divanlılarda barkı karımayla, arkadaşlar usta, sübardına senay. Ульдерем, майор. Полк bilen birge yoldan atlaşırda dura kildi mi? Ya, Şunlay bulgasın, evet. ha, bol kılıktal, biseler, uların ters davat, rüzgarında başkırlar parazali. Kurallarda kalan herake kırak. Gayenli bir uç kinet. Melteke tutup da karabağından. Tutup karabağının ümeyi torkam strelat. Касим Мордашевич, как бы понимать, что это такое? Майор efendi дырыстырыли. Ваше высокопревосходительство. Я командир, а стреляю плохо. Мамлайна тезревенем, üskara kibertinde koydum, uzaket. Ребятушки, прекратите мне здесь шутки шутить! Молодо едет! Шуклов понимаешь ли? Не смей! Прекрати! Майор, nima turadi? Qo'rqmag'in, ülmeniga.
irregulyar гаскар, irregulyar. Регуляр гаскардан тәртибі yok bunda. Они живут по своим понятиям. Devlet kanalından обмундирование бердіңіз ме? Аваттар бердіңіз ме? Құрал бердіңіз ме? Бәлден бір сығым ұлда болса аттарға пураж алушы ақша төлерге тиіспін. Онығында хуғыш башқанғандар берді, бір тиынды алмағандар. Бөлінген ақша, полкқа келіп иткәлсе ұрланып өтер. Солай болмас, оларға устав оқудан файда yok. Приказдарды өтәһелер, француз жағына сығып кетмәлер, шул кеткен. Кейін соларды күзетіп тұрышын мында қойылған там. Что? Сбили тебе, султан? Вот и заруби себе на носу. Ну что да? Пока ничего, ваше высокопревосходительство. Давай. Еще покойной матушки императрицы Екатерина II после будто Емельке Пугачевой Салаватки говорил: «Буди опасаться сегодняшнего племени, ибо непредсказуемо поступки». Вот он, пример безрассудства на всю оставшуюся жизнь. Мен яннатта болдыра, мәрхүм генерал Иван Иванович Михальсон ғаскарында хизмет еттім. Урал таулары арасында Салаваткаға қарсы болдым. Шулай бір ауыз уақытында артық мауығып кетіп, яу-яуларынан сит қапай болған. Ну что там, голубчик? Все так же, ваше высокопревосходительство. Ага, налей-ка мне чего-нибудь. Справа и слева тучи стрел летят. Пригнулся я от луки седла и полетел. Голова-то внизу, а зад-то наверху. Его же никуда не спрячешь. Что? Чё, через плечо. Біреудің атқаны зыңқылдатып келіп қалады. Ярайлы атынан құлақ қалманың. Өзімдікілерге барып иткәсіне қушымды юғалтып еғылдым. Вот с тех пор хромат отыда его по себе знать. Отметили, так сказать, на всю оставшуюся жизнь. Была бы моя воля, я бы с этим косынкой рядом и по нужде бы не сел, а не только с ним якшаться. Но ведь он как хитерство, и к тому же силен. Имеет опыт ведения военных действий. И потому, господин майор, опасен. И опасен вдвойне, потому как любим и почитаем своими. Ну, вылети второй Салаватка, понимаешь? Ну, как бы чего не того. Не надо дразнить гусей, а надо держать с ним ухо востро, понимаешь ты это? Не понимаю, как вас встретить. И при чем здесь гуси? Виктория! Что там? Ваше высокопревосходительство! Башкирцы над Тулской неприятеля без потерь одержали Викторию! А, вон она как! Видишь? Ich werde dieses Schwein nicht verzeihen. Сожалею, но ты ни хрена ничего не понял. Ваше высокопревосходительство! Да. Они возвращаются! Голубчик, здесь ли тот голубь? Так точно? Подайте его сюда. Есть? Ну, вы просили взять с собой мундир для командира Тепляшского полка. Я сказал, подать сюда. Есть? Полковником станет Касим Мадашев. Вот так вот. Ваше высокопревосходительство, это не подает разумению. Какой-то дикарь, башкирец, полковник. А это не вашего ума дело, господин майор.
Думаю, что хотели провести разведку боя. Молодцы! Славно! А? Поздравляю, господин полковник! Ошо минуттан хет полковник. Адъютант, подай мундир. Есть? Полковнику русской армии! Касим Мордашеву! Ура! 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 Рады служить его императорскому величеству Александру Первому. Düğün vatanımız Rese'ye hizmet ederiz. Hizmet ederiz! Ана еңге, ағым-ағай полковник, яғылай, ысынлы бұл полковник, еңге полковник. О! Одни бокалы за здоровье полковника Мордашева. Полковник, алғыға сіздерді көрсін, Атлайым. Я, полковник Афанды, слушаю. Ну, братцы, служите счастью во слава Отечества. Здравия желаю. Man muss nicht über seinen eigenen Kopf springen. Короче, не рыпайся, ладно? Жігіттер, барлық да орындарыңызға. Қалмаға байлап өйтеміз ми? Өлгөрербіз. Құдай насip етер. Ulanır orada. Hayli түгіл. Майордан қуапылғына полковник. Подполковникті ұмытып қалдырғандар деп білеміз. Оны бары тек батышы ғаленімдерген арқали тола. Ярай, указ болған әлі көз көреді. Бакалдар шындырлай. Әйіртеге амелы пагондардың әжірін қайтарырда. Шулай болуы бек ықтимал. Bulğanda irde. Әйтерің бар ма? Бұрын халық арыфлан болды. Яу деген дәйгеннен бірге. Өздері тасарланып батқанын келіп. Французды шаулатып біріп. Шатланышып илге қайтып келіп. Әнне бақ қылды. Үміт өтме, танытыр бұл. Танысла. Мәскәү дөрләп яна. Дошман халыктар исалай кыла, қахым полкы ял итеп ята.
Bana ne bilmiyorsun da? Askeri schwarz. Kaptan, hoogstijn met het. Mooi dat het er staat. Was ist das? Ja, покажу Hunger schwachen da. Alle mehr Disziplin haben verloren. Duell ist übertrieben. Beim Stanzi. Da wird nur das werden ja. Oyna efendim, zinhar, ihtibar etmeyin. Ben indega doyum bulmadı, şulay kilip sattı.
Ағайға дейін мені үндіртмейді. Қазір қайды бітесек. Көрші башқұрт полкына Темировке кірі болғалды. Ағай бұлақ бұлдығы тәтілік маршылды. Бәнне күтік болып өтті. Өйлі. Ебәрмәңін. Яман өйлай құттыз. Құттыз түгел құттызып сәсі. Әйін көпті білме. Тек қартайырды. Мен дүния көрген кішіге айғылай айтымды әрай. О, қардашым менің. Ой. Тұрғы бәрі көргендей болай. Әрден көмік қонақ ерек дейді. Бек оқшана ақыры әбедім қағар. Маңына яды. Адақ көйләшті. Әйел, бұлар танış болсық бұлар. Мүлдік ұсақта түріктерді тұқмағанда ика бірге болғандар екен. Құтуыз не қалып десәсән, мен шумаған күйі. Аққа қал бұл. Ошы ешке етіп, көргенім еуылдай күшіні. Самауыр қойдырған бәткен әдір. Ұмқа елгәрсі сәйесіні де. Түген, отар көген. Сәйес кәстен, қорай ойлатты. Қорай? Дүния көрген күші. Бұлды көген. Онан, хіндік қотта қарашты. Ұрса қорай ма? Башқұрт. Hayır! Kondos mürəbüdən dırdırdı! Hayır! Min de bilən bit vurutsa! Kur hətti bunu nə hünərdi? Hayır! 20 başkurt batır kim? Hayır! Stralanı bit! Cibiyanı bit! Bırak! Rusya zal! Vaşatkasız zal! Rastay bırak! Maya bırak kadal! Sudan avaylas kakal! Alo! Hayır! Башкир Батыр знама! Богатство искать не пришел! Не самый народ мир нажил! Свой день сам видео сказал! Посмотай посла! Аполеон только себя любит. У него сердце злому нет. Отбирай, желаешь мир, отбирай. Перди отдадим малого. Аполеон будет шабаш, не крепкого. Макашка даже. Bayıldılarından alma. Rus'ta kolayılsa bu balayılsa sen. Hadi. Durağına fayda. Hanım kaçı bir desek. Merci. Ha? Merci. Бұл байғұштарды өтпеген дәстүрді. Тағыла бірін берсе. Yok, rahmetli. Bir kurmetten olup uyumanlar birinde betkender. Aslı kudretlerine utra. Ukselen netidir hep kurtarır. Ukselen utra. Atın ülkelerini. Тыңлауыз форманымды. Ертеге поход başlayız. Мәскеуге ұтуға? Yok. Голодный ұлнаты бар. Дұшмандарды тапқамай елбеттер қуа başlayısın. Уға итмәкке. Тұқ губерниялара жолында елін қойға аямай. Біз оның еліне аттырып düşürmek дейіз. Бұл приказ Верховныйда. Hürmetli Фельдмаршал Кутузовтың өзіне. Дұшман келген соңында өзі талаға. Өзі яндырған жолдыран шегінерге дейіз. Вақытқа сығабыз. Ет баштарына бүдәлілік іштеріне қадыр тұтынырға.
Андай сақта қаламaz! Өне
bulur, eberdur. 2000 havarlı, aktiğe sanıklar, mine yaptan, attan. Şunların yok detten durmaz. Uğraş der kavga yok. Ha? İftira yaptığın hakla. Koy de. Koy demin yine. Ha? Sen bir de. Kutuma bak. Yolda hoş kopta yardım atarsanay. Saksınma henüz etmelermi. Kutuma bak. Bunda bile yetmeden kısa uğraş gibi. Direk attırla bile. Atar eder mi? Karışmağa senin de. Minişte ödebilen. Ak nazardan prikaz bulur atkan bilermedi. Hele korkarmak benden yok. Yakanlar. İşler benimle kalmayalar onlar bunda tomak yuvalar tıkar. Elimden düşmanlarıyla bulup sıktığı yerden var. Prikaz yok be. Prikaz. He? Hak nazar ve haykuştu. Ya kaynayalı. Ne bize sese hudina aşkanmaya. Baş. Ayakla kılıcı ne prikaz diyen temine. Kan vakıta kışını ne etmiyor. Min de kızarmın ne prikaz.
Bir bulup şehit giter, halk yine yer sığarda. Bu şaşıltıydı almayın. Bir bul, haldat kişi yolla gelişme. Bir bulurma. Yay bitti batır kız. Buna şulay, bana gelişer. Bileyim ağay. Yavdan kaytkan hayın. Kural boyunda da bir yeyle vekile turgayımız. İyi bilgen buradan Osman buna kavura turgayımız. Şu tirmenin izinde hep kural oynatıp, kımı desip yırlaşa turgayımız. İyi. İyi bu yırlahan yarışlayız. Kuralına uyakay kayalı. Aşağına düşen zanalı. Yavgah nasıl olay kıyolu, kıyıl ildi kıyıl yamanlı. İyi konakla ki. Şu tirmenin tüzlüğüne yine kara gizli bir kız hoklanlık kudretle takay. Gitsin. Şunun insafı yayınken alıp gittim. İyi. Şunun bir kara gizli kız. Başka tündükten karamak buldu. Kemine. Kızak benimle tavşişme hediyeyle tam. Bu günü bu ülenler tegelep yatını lazım sakınlık genç. Dünyadan babalar yaşıklı bu bitinin bile yavdarsam. İmanı kızlar ve duygudan başarmaya der bu. Bunlar himden, yüzde ölümden baş tartmak mı? Uzaylı. Öbürlük neydi? Kemine vurkar. Kımırlı. Kuzen kuralım.
суларды, яңырар ылпат йыртары, буындардан буынға, барлық өмір бойына. Көйлерде мақтанып, тілден тілге мақтанып, таң қалдырыр дүнияны, біздің батыр ұлдары. Рахмет туғандарым. Егер біз оларды мәңгі ұмытмадық, тыңдалып бармадыңды. Ушыда еніште отырмақ өтемісі, сотник Баптеге Туразбай, Сотық Аястан, Листовая Халдыка Янкурина, Леровой Яткай, Активовтарға командың есімінен рахмет білдірі. Дуан батырдарға. Сотник Баптеге Туразбайсы, Әлек болған Ақназар Сұлтанов ұрынына өдіме ярдамсыйды білдірей. Құлай егет, атыр кереклі ол. Дедуға шанабын. Өз вақытында ярдам көретмей. Езлеген егеттәріміздің әләкетіне сәбәпсі болған Құлсура Шамбуловты өз башлығынан алып ұнбашы етіп қалдырырға. Яудиқарым, яқташтарым, туғандары. Ақназар иілісі. Рәсей сененін фида қылды. Изгі юлда шahit кетті. Емі емнетті болған. Ләкин хоғашанып өтмөге. Өз қоймай жүректерде. Өз.
bakayım mı? Ne sırtı bir vakit mı? Kurulmayı burca başkalarıyla payla yaptığı şeylik bitti. Deli odası taşlama. Allah'ım bu Safiye, ne olay? Ona tırra yarayma dostlardı. Udun bile bir tuğuş. Kisarını tutardı. Havdardı. Senin bir bugün tuğan günün. Sıfatlar katil değildir. Rahmet Tanrı'na tekiyim yavuşsun. Bugün benim tuğan günüm tübül. Şaksın öyle okumak günüm. Bu tokanın. Şöyle olma bu etti. Yılı tanıyla tokan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu etti de doğru izgitiler. Çiğit bu bir dağıtın bu. Rahmet Tanrı'na motor girişip durma. Girişe. Tanrı'nın yine seyredin diyor. Nisi kım kurayım? Paham orada bir pahmayı mı dedi? Yine bakın. Orada bu gerken kaygıdır mı baktan gidildi? Şulayı ne? Pahalısın bu şan. Ha. O oyunda yürümez. Eşir bitti. Bu kış kadar öldüm mü lazım? Paham kayıyor. Kurya atıp durafaysa kışır katır hapla. Bana şu yaramayın. Kaymına da ramla bitmedik bana. Aslıydı besine ağlar bana kuzi ne yok. Uzitip kiri kaytaralar. Şulayı şu. Ninele kaba o. Bir başından aldı nineler. Ninoga her vakit koyamın diyorum. İnde yattım yomarlarım degenler. Yıl başından aldı. Hayır. En iyisin. Yoktan da kilisakta minde kayıp kıvrak minde. Kayıp vakit samalamay vassam şu avut şu ağına arsulu kildi. Yine gittim. Ay şunda. Bir kız var bunda. Şöyle bak. Yorulakasın kılıp beni kırnaştırma gider. Hemen kırnaşmayayım. Bu bir güven kılık. Ben ona divarı duralım. Ulan ben kohamda bir kökşü bile. Bu bir vakit alakı şalgama dundururken bir evinden yine başlar. Bir evuruna baba. Öyle mi? Şammahanlı kışmayın. Dikişik bu babakla bırak. Eytem de bana eytem. Kim? Kim o kız? Kalkırayım bu bir dikişik güne. Kim o kız kay? Basın dike. Allah. Men avdaşa bilmeyim. Kudlarım derleri. Yakşı bura bir tün şurayı bakın. Vallahi buna. Anlayacağım. Şirin kuy. Dilim eğlenmeyin. Başka benim başımda. Kupkaraklı bir sevgisiyle. Bir haberge başı dikkatiydi. Utan haldı kaygılarısına. Kilin. Bilek mi kilin? Demeşlerge. İsim bu hurluk kadıdır ki. Nıh bu. Tarhan kılı dikin tarhan kılı. Buna bilemem minhine. Işkırırgan tut. Şunu işkemlesken kişi başkalarına kullanmak. Bir maymana. Tik bu turalar dökümde bilirler işimiz yok. Kaşı kahve bir bala oldu. Bu haradarlı hacı ışkırgan. Tik minetteti hem balayla dökken başım. Yukarısına. Bu kırgal lemmin bir günden Tanrı beni ne sevdirdiniz? Yakamlısı bir rahmetler gerektir beni gene. bir kokarak mı? Durak ilde. Kahemin yadırak ihtibarlarak mı? Tukandar bitti. Yaraytiden. Bunu bugün bir hasta. Bir
Şahin. Kahım. Yok. Yok. Unkunların olay bakmama. Bir de doğunun hep birden taşlanma yok merhameti başlatma. Ah Fatma Bikke. Hayır. Yaşarlı ol. Yine de umarım tatlakla. Tek o kayanıp yaşayıp gelen mürekkide umarısın hatta. Aksiklenen. Kuyga kurunda tut. Mine yolap mine yandırdı. Yakınlarda yanda bir kemde yıkılmaklaşır yüzün payında. Nişler yahu. Hele. Varın nasıl palayım yüzüne. Hak bulmaha. Külür kahır. Vara yanmamdan külüne. Şermezem yenge. Yine saklıdan eller. Esmin boşan. Yengem dün kıymadan kını yılıydı. Artık öyleyim Gülnur. Belki bu devirde yine kaldır. Bir de artık başladı bence. Yararsın ama. İki evden birleşmek ile orta. Yaray. Ulay bulha. Dürüteyde hevatıl bir kere. Esen boşa. Adnalar bu yıl kahımdı kurgenim yukavu. Evi bunday bunlaydı kayna. Hadi yengeçler kadı, düşmanda kıladı. Şundan alırken. Nisip duruminen havundan kılktı yola. Ulay tüvekliğe benim nisip tülün barasak yenge. Şiklenin tügün. Saf yürekli kişiyle tap düşürüm ol. Min şunday nerim bulha gururlanır inemedi. Gururlanır ine. Heye. Kırıklık hatsan insafı yenge. Bin de bugün dışılatı yatırlayın enek. Ulan öyle şulay. Bunu yaradırga gerek him günleşer. Dürüt yaratırga. Rahmetine siver kıl. Yordamından kaldırmayın. Oğlum ne diyen bu yenge? Uyanma üstüne atlana teyirlev yarata. Namisi. Yigitler bütkenmini yine. Ehimine dikşirme Safıya. Namazıma değme. Tolga bu hide namaz diyen bana. Safıya! Neler ki dünün hoş
şekilde. Ben haldan mı? Hayvat bergen antı bir yol koymamını mı bozuldular? Kapat perinemeli yanlışlar. Koltu beni niye göz başına aldı? Şunla kavat Ronald. Ben yaratan diye. Emme batır. Verilemeli ihten sağırma. Ben hoşta. Bir şey tabayını niye? Kumerden aşanıp tapsırlar. Koltume ol. Doğanlık yok kırın kış olanda. Yoklav edilip yüreğin yol girmeler. Bitti. Ya Safiye. Yine de kayır boğuşlarında. Ağır günler olsa. Adamlar artta kalır. Kişiler şaplık ister. Ege! Kişiler şaplık isterim. Emine bugün koyduğun ötesinde yanamayı bilmeyin. Mime olur da var. Mine biteyim. Hüymeyi. Niye kadar babalala? Ona havlan birden iki değil. Atar yerine beni gittiredir. Ah bu dedi! Ah bu dedi! Nasıl fal? Nasıl fal? Ah bu dedi! Orayı bozulma. Niye böyle bulma? Eğin kurkamını olamaz. Yok koymayın. Koymayın beni kalma. Yine kasta yer yoksa yalan bir güvenlik bir geldi. Buraya. Buraya.
Marshal Kutuzov Efendi. İmparator Gayretleri, Kalkovnik Efendi. Barajda salak tekirde. Qara. Rossiya yazat etgani tenisiga boshlagan o'yinmi, ha? İmperator bo'lasiz. Nega odatlarning askarining boshida yurmani, ha? Mening bo'lsa imperator bu. Qutuz. Ve Feld Marshal Kutuzov havzatlari. Yürü! Qara, neyimiz başımızdan yeme heylep turgan bu, ha? Şap kishi. Yapananlar hayır efendi. Bu ne bile? Allah tavsiyatta boşlaman duş ya bu. Yürütte! Boşmalar bile heminde nizaklar oldu. Böyle iyisine kilip git gelme. Düşünüyor gitme. Buyurun! Öyle olup doğruna kumu yapsınlar. Hürmetli vaziyetli polkovnik Mırdaşov efendi. Hedin yılgır atlılar pokutup askerimizden kupka alga gitken mine mağlup. Hedelim oğayında birisinin ayılgağı yarındalı. Korpusumuzun flankı ayağından birisinin ağa koyulsa Krenitsa şişmeyi boylap hep iken yönelişke adalar. Fransuzlardan 600-700 güçten durgan hunglap kalgan polku yetip hareket eder. Korpusumuzun flankı ayağından birisinin ağa koyulsa Krenitsa şişmeyi boylap. Генерал Буденояк и генерал Ней askerlerin baldığı bulur ateş. Koşalardan sonra prikaz verin. Birinci, prikazda alğasta. Polk menen kisekmezden Krenitsa şişmeli tamağına taban hareket edin. İkinci, düşmanda mutlak kormar edin. Üçüncü, düşman birisinin ayılğağın kisep alğa, şahsen cevap veresel verin. Корпус командира инфантерии генерала Яков Семенов. 1222 yıl ноябрьден 22-сі күні. На словах прошу передать его высокопревосходительству. Приказ принят. Будем выполнять. Будет исполнен!
Ulan. Dayıma buldu mu? Mini. Atalayıka mini atalayıka. Ağayıp büyük tırmanı imanhaz. Bili atı. Ben karasılay buldu. Hayırım aranım. Hayırım aranım. Hayırım aranım. Hayırım aranım. Uğal gözümde. Yevgirdarında sadakayla tapşı. Чтоб начальника Потлер не найти. Атаковать это как Нельзя. Уставницы пошашлась. Он явно не kitaplarda düşmanda usta boyunca ataklahan milmete polkın duyuldu. Атаковать и торгать карак. Ustaftayı kitaplarda artık toplu yerleri mantıklı düşmandı. Hüngü, o kadar kılıçlar menen atakalarga koşkanırın yok. Атаковать и торгать карак. Yoksa Hilmi'ni kundirde. Hücum itabe. Öğrense sotyana. Düşman menen manlay verilişirge. Hin alıp barır. My God. İmolda Heylet atta Kılıç dolla Hi barır. My God. Kasımırdaş. Полковник Афада. Дигитар! Min parol. Штаба офицер. Меня не положено. На вашем фискакат. Мое место при штабе. А когда меня убьют, это все равно, что лишиться знамени. İngiliz yargımsa düzenleşmeyiz. Bakma bey, bir koltuğa hızına varıp, şimdi ötekilerle gitme. Kendine öndesmenin kanına bey. Daha yıl boyu, hinin arttan ut kahvayın kendet tükürmedi. Şükür iten bedeli. Sinirde kirap sığabilirge gerek. Baş halı değil, onu haklay biliyor. Faraz. Prikazdım temey kore. İrtegevuk. Olkta tarafı. Sibir hürüle. Kul ayağında dolavlak men gerekle. Uzağlı. Belki en mühimidir. Ve boşluk yılları yolda vakitte olta arselerimi, ailelerimi, tuman masalarımı, ülke halkımı, ilimi amana bunlar yapmışlarımızdan kendimiz gel unutmak için. Peki sohbet edelim. General Simonov'un mine polkovnik darajan bergende. Nima degenimin olsak, Tostarırlar, kan tostarırlar degeydi. Bana kilder solmel,
Yetkер! Әзіргелі шул тәтей кәзәкилерін Исмахан бәркі кейіп қоғышып қарай. Оқтеге соны қаймайып берген бар. Жүмейті бойынса бір ұйым бар. Яу яланында дұшмандан қойдан есе құрылашқанын көргес ейтірмен. Рақады! Исік бәттен қалышқа кетер. Яугердар алдында болай тіге. Осындан да Аллах әді елға менен ғына. Кімді кім мұнан хауса балға. Бұл менен менен түгел. Әкем бір ұсқанайы топауғағынан түйе алға. Шул менен менен бұлар. Талуд аскәрі елғаны кесіп сыға. Яугердардан күбәхі нәпсіхін түйе алмай хауса. Бұлар біздің бүгін жолыққа әмінің серуінен қашыра күсіміз юк деп зарлана. Алла қашқанда жауап бересектерін білгендер. Көп хенің менен еңіпті. Көп тапқырдар, итәпі, серулерді. Алла құшқас, еңіп сығаса бұқтегендер. Алла түзімділер деуді. Алла қошу бойынса бұлар жалттан аскәрін қасырға мәшгүл еткендер. Егер Алла бір халыққа екенсілерінен алғанырға мүмкінлік бермәхә, ер һәм әдәм заттары юққа сыққан болар еді. Әмма Алла ер едінде күн еткендерге мәрхәмәтлі һәм изгілеклі. Егеттерім мен һеҙгә таянам, һеҙгә ашанам. Һиңә ашанабыҙ күрә. Беҙ ҙә һиңә таянабыҙ, ашанабыҙ. Ҡайҙалыр ҡолағыҙға китеп ҡуйығыҙ. Яу яланынан басма, басыу һәләкәт. Дошманыңа бер басҡанда тел сүкмә. Дошманыңдан бер басҡанда рәхим һорама. Дошманыңа аяуһыҙ бул. Етеҙлек вә тәвәккәллек беҙҙе Аллаһ Тәғәлә һаҡлар. Егеттәрем минең, яугирҙары, аттарға! 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 Bak! Benim atlar!
полковник Мордашев. Почему молчим? Доложить обстановку, выполнен приказ. Да точно. Ваше высокопревосходительство. Докладывайте, где полк? Его нет. Что значит нет? А ты почему живой? Шкуру свою спасал! Предатель! Ты опозорил честь мундира! Твое место там, на поле битвы! Иди туда, где лежат твои воины! Иди! Господин генерал, разрешите осмотреть полк, а затем доложить обстановку. Да. Иди. Ну, прости, брат. Прости, сам понимаешь. Благодарю, полковник. Конечно. Здравия желаю, ваше высокопроисходительство! Поздравляю вас с викторией! Браво, ваше высокопроисходительство! Браво! Благодарю. Вы тоже были на баталии? Непременно. Я был там, где не прошло быть, в штабе. Руку держал на курсе битвы. Ну и как же все произошло? Я видел одного. Вахамник старый. Душманға атылдың бәндірін қуып шабырылды. Равно что смертники. Затем совершили маневр отступления и заманили конницу французов в ворота. Гениально! Только не выдержал. Тут грязь, французы каша! Кони орут, люди ржут, а на них туча стрел. Кошмар! Алдана восход, улдана восход, аштана восход. Везде восход. Приехали к себе, то что черт, сам француз подох. Midale, Russian askare, vastaan kukin, eli kräpäimme kantti punaptramalla. Nyt on Euroopan konttaren ala, ja huoltuna vasapalveluun. İndirge, bugünkü alışmışı tamamlandı değil. Ya, kabalda kalanlar tekuralar kolay. Kita panika, Fransızlar, kita pusalaş. Команда тымыран кішілеу. Атты қасқарға, қасы бар осы еу халатты қылыстып қарға бәлі тұрмар. Капут. Тактика не нова, но эффективна. Еще чингизиды действовали подобным образом. Да. Удивительно. Поразительно. А не думаете ли вы, что Казим Мордашев, этот самый вождь, как и вы, окончил военную школу, а? И как мне, господин генерал? Хотя по его действию можно
тіліміне бәйленушілер көбейе бара. Әлі ямарақ корпус штабында бітті тәржімәсі тейсек. Мырдақов Париж Харби Академияға қабылмаған екен. Не понял? Говорят, дурак не был бы дураком, коли знал, что он дурак. Простите, генерал, теперь совершенно ничего не понял. Русский язык очень сложный, а башкирский еще хуже. Генерал, вот так, русский тварь. Французский батальоны Россия, Рус армия, барса Россия халықтарында зор каналдардан дұстар етті. Шүкір, бұл каналдардан бірге еңіп саттық. Рус армия составында дұшманға қаршы балмақтар, типтерлер, мишерлер, татарлар, батырлар сақуысты. Башқұрт дейді. Бишер 100 кішілер 20 полк берді. 28 полков, сказать легко. А на деле это великий подвиг. Михаил Илларионовичтің 144 мыңлет ғаскарында әр мұнынсы халда башқұрт егеді. Рахмет. Низкий поклон. Любезные вы мои, за матушку Россию, за здравие его императорского величества Александра I, ваш командующий Михаил Илларионович Кутузов үшін. Виват! 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 Ура! Шахси қаһармандық үшін полковник Касим Мардашев 3-ші дәрежелі Изге Владимир орденімен бүлектенеді. Полковникқа ура! Ура! Генерал, он орденінде біздің түрәге бердіңде. Оның ешқаны? Әйін, мен үшін бұшын аяны. Голубчик, başımдағы сіпірәкке қарағанда кейінде тұрып қалмаған,
ауылдары, ғана ұлдауа, Орқарқала батырғала, емхепкәлі матурғала, әхирет тарыва. Bana bak, Kürtmemede yanıp kutarıcı hara helakte. Şuna göre hoştan devam edenine Türkiye basak. Vahot eken, vahot. Oyna! Ay durup, oynan bakına. Ay telefon, şart. Ben, etekli, yarım kalamı da koyamadın ona durup.
инде егет әрәм болды. Çünkü ul da Davut Peygamber kılık izgi yolda atlagan. Kişi ödündeki günahlı küslü duyguların yenmek durup, hem ödündeki dini kemsiligin duymay durup, dürüstlüktün tantana itiği üstün küreş alıp varalmaydı. Kahın vardı üte yaldı. Uludun halık üde ulu itip duydu. Hem kemsiliklerin yenip halkı üstün, ili üstün, yenin hida